bwose u Rwanda rutarimo kuvuga ku mugaragaro yuko ruri mu ntambara, ariko nta wiyobewe ko ruyirimo narwo ubwabwo ruzi ko ruri mu ntambara ari narwo rurwanira ntambara. Ariko Kagame ntabwo avuga. Kagame arimo arapanga intambara. Ubu mukanya ageze i Kigali, ndetse ndakwizeza ko arimo gupangira Burundi ubu ngubu. Ibyo kujya Kinshasa ntabwo ari byo byihutirwa. Uvuga ko Evariste mu minsi mike arabagiye araterwa nande rero. Kagame arayirwana te, aranyura muri Kivu? Simbizi, I don't know. Ariko nicyo gikenewe, nicyo cyihutirwa. Ikintu cyihutirwa no kurasa Evariste. That's urgent. Birihutirwa. Kuko ugiye gutegereza indege za South Africa zishobora kuhaguruka zigakora assault ku Rwanda. Uganda irimo gukorana n'u Rwanda muri izi mission zose. So na Perezida Museveni wajyaga wicecekera ntavuge, uyu munsi yavuze ko bafata Bunia. Umuhungu wabisubiramo ati papa aravuze ngo bafate Bunia. So no kuvuga ngo ni ikibazo gikomeye cyane. Ubundi Perezida Evariste ikintu yagakoze yakarasha ubu ngubu, ntabwo ari ugutegereza. Kuri Abanyarwanda nkuko babivuze ejo bundi, Abanyarwanda bari like I don't know, n'abantu bari impredictable. Bashobora gusanga no mukobwa mwicaranye umukozi wabo. Who knows? Urambeshe nyine mupasiyote ndumuntu kazima. Ega nyene uzanye no wambaye yo casquette. None ubana Abanyarwanda ntibamenye. Oya. Igo. Wewe nturi petit frère. Yego. Je ni wangambani. Yego gambani. Rimwe kabiri. Nanagukije. Je mu petit frère n'umunyarwanda 100% ni pire. C'est vrai. Nenda kubesha. Je turavukana. Kuri so. Naho prima DNA ni 100%. Urabyumvaga apara bya bindi ngurumva ngo kwaso ngumva ngo sokuru ngukuru oya. You can trust them, but nkuko wabivuze ati umunyarwanda ntamenyerwa. Mubujewe mu Burundi ukabona bitunguranye ndaje. Yego. What can you think? Bara gushora imitwe ugataha igoruje kuvuye muri Canada haza kudaba. Vuye muri Canada gasha sindakuzi ngene wagombye kunyara. Ndabazi. Bane. Ya. Reka. Anabisha kama mimi sina family, sina mdogo wangu petit frère, basake wapime DNA. Sasa. Ye kuba nka Kibo dojo wundi twari tura ahantu. Kibo ramuza ariko. Kibo ndamuzi. Sawa rero, Kibo mwara ahantu. Arangije. Kivyo dawe hari icyo kintu ushobora kuba ukizi. Kiramubwira. Ndere yari umusazi. Ndere ni papa. So. Ndere yari umusazi gute? Umwiyahuzi. Yeah. So like but so far so good. Ntabwo ushatse kumenya ibintu by'iwacu byakugora ko ariko mze na n'ubu ushobora gusanga n'abandi bana batazwi kunosi. Living legend. Kudoshapo. Simbizi yaramutwaye ubwoba. Mbwa rero papa yari silent killer. Nta nuwabimuha kabisa. Na nobu like some people kuko buri abantu batuje sibita abantu bize kera baba intellectuel byari bigoye kuri umukobwa wa mwima kandi baragenda cyane. So it's totally different. Bivuze ngo yarayiriye. Awe yatembereye papa wawe. Byari bigoye kumwima. Ega nubu nagarikesha gute nubu nyene byo gukora nubu nta wacu nawe uri gukora ikiganiro bya sinzi nimba mutajya munarangiza akajya gukorera wapi we nawe uri nkawe. Ntago mvuze ngo ndi nkawe nuko
mwene wacu Iran is now. je uranzi nabi se Simbazi no mugenzi wanje turakorana na mayemsha sometimes. nta mubambe kabisa. Idris icyo nzi cyo nta muntu bakorana gatatu atarabigerageza unless yagerageza byarakunze tuziranye guhera 2018 man 2018 nabonye uri mu ntambara kuri TikTok yatari n'abanyarwanda sindi icyo muri gupfa abanyarwanda twofiki kandi nawe uri mwene wacu uri umunyarwanda aya nabonye ntambara personnel hagati ya simbizi n'abandi sa ni ntambara personnel ya simbizi n'abandi kandi ikintu nkundira abanyarwanda hamwe muramaze kumpanahana ubu mwaramaze kungira umwansi wanyu none nanje ko tuvukaraga mani nanje uzonshira muri gahunda ikintu kimwe kubera ko ibintu what's going on, it's beyond our like our how can I say kuri abanyarwanda nkuko wabivuze ejo bundi abanyarwanda bari like I don't know n'abantu bari impredictable bashobora gusanga no mukobwa mwicaranye umukozi wabo who knows urambeshe gende mu patriote ndumunonzi kadima ega nyene uzanye no wambaye yo casquette none abanyarwanda ntibamenye oya ati ushobora gusanga nawe nyine uri umukozi wabo oya aha u Rwanda umviza mu vyo mani je ndakubwiza uko ndakubwiye rero none igobi wewe nturi petit frère yego je ni wangambani yaragambaniye rimwe kabiri nanagukije Urashize na Munyarwanda we bana je umupe umviriza bini bafise indi esprit si yo yakawaye nabana beza vraiment mugabo hageze ku kintu citwa inyungu zabo je umupe ni Munyarwanda 100% ni pire jabre nenda kubesha je turavukana kuri so naho prima DNA ni 100% uravyumvaga apara bya bindi ngurumva ngo kwaso ngumva ngo sokurunguku oya igisoko ubu nawe atangiye kwidondora akubwira ati ndi naka wanaka kujye ngene nidondora dutandukanira guza ku mano je ndi maniraga aba wanindereye nawe ni mwene nindereye umva ama arbeje bayita arbeje okwandirike bayita gose ya organigramme y'umuryango usanga twese ari imwe mugabo no fetwe wewe ari umunyarwanda aha umva Mwena genda mu Rwanda ngo badonkorerako naje kugira abanyarwanda barakurikiza Simidi yatangwe kuntera ubwoba batwebwe gukora ubonye ko mu Rwanda yakoze ikintu muri red zone what you do you have to figure out kumenya abantu bari too close in that case because that's how you know you can protect the person or not kubera ko like you never know nimba ari igihugu kitarinzwe muri iyi minsi I can say in the process of intelligence abarundi bari weak for now kubera ko muri kwakira abantu from nowhere you don't know you have an idea what bimwe navuga by'abakongomani benshi baguma binjira utazi urumva kimwe navuga ego vraiment biye ugasanga abantu baguma binjira ntuzi bari nkawe urumva nkawe uri umu influencer abantu benshi barakumva so abantu people like you are targets so in case you go in public and then you start analyzing whatever you analyze so people that follow your movement because you know so that's why Egobi when you do amateka y'abanyoni urayazi ndibaza oya ntacyo gatwara uribuka jewe se ubwa mbere abantu bamfollowinga ndibaza uravyibuka yuko nigeze kuba followed arazi igihe kirekire sinzi kuvyibuka neza yuko ari jewe nyine nishikanye tu ikibazo gihari hari
hariho bita conflit primaire na conflit secondaire même na conflits like you know rero iyo conflits ziri primaire ni ziriya conflit n'ubundi uwo managing you know who you fighting you know who is against whatever you umva ngira urugero rwose rakubwira ati even kandi approach wall now bihari ubu ntabwo ari ugupfa kuza ngo urarwanye ngo urarashe umuntu ngo uragize iki bate nk'urugero jewe nk'ubu ndazi yuko simbiza mu icupa agenda modoka y'Imburukini parfata 23 sibyo urumva ni like basic information so icya kabiri agenda n'abandi so all those people you can trust them but nkuko wabivuze ati umunyarwanda ntamenyerwa nk'ubu jewe mu Burundi ukabona bitunguranye ndaje what can you think baragushora imitwe agataha igoruje uvuye muri Canada haza kudaba avuye muri Canada gasha sindakuzi ngene wagombye kunyara ndabazi bane reka je nakubwiye ati wini mnyarwanda jagiye ndiko ndavuga ati abanyarwanda n'abayuwa bien bro je mfise famille ndende je n'ubunyene noshaka kuja mu Rwanda niko na famille nini cyane kandi iri direct apana bamwe b'inkotanyi apana bamwe mu bavyitiriye je ndi inkotanyi je mvuka mu nkotanyi we VP RPF nakujugasiraho ntago nabwo wakwibuka yuko mu gambo harimo ntukibagirwe ko ndi abantu bagwaga amakuru hafi agufasha kugusomba rimwe na rimwe ntumva no voilà rero uyu hari ntibibaze ngo ni iby'u Rwanda hari ibintu byigeze kuba abantu bandondera yarampa amakuru kugira ashobore kubaho yari kuyidiri amaye amakuru je cyo nakora gusa narayakorerako hama kandi n'abandi bandondera nabona akabaha amakuru ari mariye none ari mariye afise no sinakoresha statut yo cyo mpenda mu telefona naye mbonye statut yawe sayigo reka cyenda ku telefona ngomba nkora ikiganiro nga ndi kuri World Beach ya rumba naje mu gitondo mfite akazi sawa shawe ni wirukira bye rero bye umunyarwanda kaze umukore niko ntaguhene ngo n'umurundi n'umunyarwanda yo urambese n'umurundi uyu n'umurundi kaza bwabo n'umugore bava mu igenda turabanyezenda ama ndiko ndinywera akantu kitwa Amstel urakabona kuri World Beach turahari twinshi ntihagire murazo kubesha ngo nta nzoga zihari ngo nta gitoro giha azokubwira ati nabuze amahera yo kugura apana azovuye ngo nta bihari n'inzoga uzokubesha ngo ntazo azobakubeshe azovugisha ukuri ni jewe nabuze amahera yo kubigura nayo kuzura birahari biruzuye nga. Le Burundi et le président Ndayishimiye sont confrontés à une menace redoutable qui pourrait profondément affecter leur souveraineté et la stabilité de toute la région. Alors que les tensions s'intensifient et que la dynamique géopolitique évolue, il est clair que le temps de la défense passive est révolu. Dans ce moment critique, le Burundi doit adopter une stratégie audacieuse résumée dans la phrase « La meilleure défense est une bonne attaque ». Pour garantir la paix et assurer la survie de sa souveraineté, le Burundi doit adopter une position proactive, attaquer le Rwanda en lançant les actions militaires nécessaires pour destituer Kagame du pouvoir. Il s'agit d'une manœuvre stratégique et d'un geste désespéré pour mettre fin au cycle d'agression et de consolidation du pouvoir qui menace de déstabiliser la région. Beaucoup considèrent qu'il s'agit de la seule voie viable vers une paix durable. Une paix qui ne peut être obtenue qu'en démantelant les forces oppressives qui menacent actuellement la paix de tous les pays voisins. Mais avant de nous plonger dans une analyse plus approfondie et d'explorer toute l'étendue de cette situation pressante, nous avons quelque chose de crucial à partager avec vous. Quelque chose qui pourrait changer le cours de ce conflit. Nous exhortons tous les Burundais
les membres du CNDD-FDD et surtout le président Ndayishimiye a écouté attentivement un enregistrement audio révélateur. L'orateur de cet enregistrement est Noble Marara, un ancien garde du corps de Kagame qui vit maintenant au Royaume-Uni. Son point de vue mérite d'être pris en compte. Marara, toujours étroitement lié au cercle intime de Kagame, délivre un message alarmant et profondément perspicace. Selon Marara, Kagame a les yeux rivés sur le Burundi. Il a l'intention de neutraliser le pays avant de lancer de nouvelles actions militaires contre Kisangani, Kinshasa ou d'autres zones clés. Les propos de Marara suggèrent que le plan stratégique de Kagame consiste d'abord à éliminer le Burundi en tant que puissance régionale, en veillant à ce que la domination militaire du Rwanda reste incontestée. Ce changement d'orientation pourrait avoir des conséquences dévastatrices pour toute la région, déclenchant un conflit plus généralisé. Cet enregistrement audio en Kinyarwanda est plus qu'un simple avertissement. C'est un appel à l'action. L'avenir du Burundi et de la région dépend d'une réponse rapide et décisive à cette menace émergente. Le Burundi doit agir maintenant avant que la situation ne dégénère de manière incontrôlable. Dans cette analyse, nous explorerons le poids des revendications de Marara, leurs implications pour la sécurité régionale et pourquoi la réponse du Burundi sera essentielle pour déterminer le cours de la paix ou de nouvelles violences dans la région des Grands Lacs. iyi ntambara iragoranye cyane kubera ko ubundi intambara ya kongo ya mbere yari yoroshye iya kabiri nayo yaragoranye kubera ko yari irimo ibihugu 18 birwana ndetse u Rwanda rurayitsindwa ndavuga iya 9 dupfushirizamo n'abasirikare benshi cyane ariko iyi ngiyi haje gukurikiraho ya 2011 na 2 na 3 nayo u Rwanda rurayitsindwa bitewe nuko harimo sadake ibifitiye ubushake ariko iyi ngiyi ya 2024 na 2025 rigoraniye nuko umwanzi ari imbere n'inyuma. Umwanzi rero yari imbere n'inyuma, hari igihe biba ngombwa ko ugomba kubanza gusubira inyuma gato. Imbere n'inyuma bishatse kuvuga he na he no bogute? Urabona Uburundi buri kumwe na leta ya FARDC kandi bufite ubushake n'amagambo menshi byo guthreateninga u Rwanda. Nubwo bwose u Rwanda rutarimo kuvuga ku mugaragaro yuko ruri mu ntambara, ariko ntawe uyobewe ko ruyirimo narwo ubwabwo ruzi ko ruri mu ntambara ari narwo rurwanira ntambara. Ariko Kagame ntabwo avuga. Kagame arimo arapanga intambara. Ubu mukanya ageze Kigali ndetse ndakwizeza ko arimo gupangira Burundi ubu ngubu. Ibyo kujya Kinshasa ntabwo ari byo byihutirwa, nta nubwo biri muri plan at the moment. Ikintu cyari gikomeye ni ugufata Bukavu kugira ngo kiriya kibuga kijye mu maboko ya M23. Arafu kibuga cya Goma kiri mu maboko ya M23. Arafu Perezida Museveni yatanze itegeko ryo gufata Bunia. Objective ya kabiri no gufata Kisangani, kwisha maneno, bagaparika aho ngaho bakabanza bagatunganya inyuma. Gutunganya inyuma no gufasha Red Tabara kugenda igakuraho uriya musaza Everest, kubera ko hari riske yuko M23 ikomeje ku advancinga ijya Kinshasa. Hari riske yuko indege za Sadake zishobora guhagurukira i Bujumbura zigakubita Kigali. So bagomba rero kubanza gukuramo fuse, bagakuramo ingufu aho ngaho kugira ngo habe hafite control. Ko gufata Goma no gufata Bukavu
burundi ikaba igifite urusaku ntacyo biba bimaze. Iyo niyo strategy ngiye ndimo kubona. Urakoze. Nembo uravuze uti Kagame ntabwo yihutira gufata Kinshasa, yamaze gufata ikibuga cya Goma, Bukavu yafashe, agiye gufata Masisi. Unavuze naho Museveni yavuze bagomba gufata. Kuba batafata Kinshasa, utwo duce badufashe n'uvuga ngo ni point strategique ya Kagame ko ikibazo M23 ivuga irwanira, ivuga ko ikiyirwanya ari uko idafite uburenganzira mu karere ikomokamo. Ikintu cyonyine gishobora gutuma ikomeza ikagikinshasha ni ukubera ziriya ndege zikomeza ziyirasaho, kandi koko zirakomeza. Bivuga ngo rero gukomeza ni ngombwa, ariko mbere yuko bakomeza urumva baragomba guha amahugurwa bawazarendo, abana bose bagenda bafata bigarurira, kuko bagomba gufata abantu bakabatoza, bakabakorera ingando, bakongera bakabakoresha ndetse bakanapfa cyangwa bazasigara bakazayobora. Kuko Kongo ubushize icyo kibazo ntabwo ubugira gatatu twatsinzwe kabiri dufata Kongo rimwe, ariko kuri inshuro ntabwo ushobora gukora advance kuko ntabwo u Rwanda rufite resources, ntabwo rufite manpower ihagije yo kugikinshasha. Urumva Uganda buri iranabeshya, Uganda irabeshya ngo irimo gufasha u Rwanda, ariko nta kintu irimo kubafasha. Abagande nabo ni nk'abari abasirikare ba Kongo, ngiye narababonye, nta basirikare Uganda gifite. Abasirikare ba Uganda bari weekend cyane. Urabona abana ba M23 bose bararasa machine gun hypod, ni muganda kise barasa machine gun hypod. N'abantu baba baraho gusa bifatira amafoto. Ndakubwiza ukuri, Uganda buriya igira n'Imana, nta muntu urayitera. Hagize umuntu utera Uganda nibwo wabona ko abasirikare ba Uganda ari kiyenyeje kweli. Nta kintu barimo gufasha M23 habe na gato. Nukuba bari hariya Bunya bavuga ngo barashaka ADF sirahari, ADF nibo bayikoze. Ariko icyo mbwira barimo kuvuga ngo bagiye gufata Bunya se barayifata ntibayifite se? Nukutangaza gusa ko abasirikare ba Kongo babahindutse bahita bazamura idarapo rya M23. Bunya ikabirarangiye bigahisubira, ariko Burundi problem ubungubu, ndetse nicyo kintu cyonyine gituma afana adasinzira. Uvuga ko Evariste mu minsi mike arabagiye araterwa nande rero Kagame arayirwana ate, aranyura muri Kivu? Simbizi, I don't know. Ariko nicyo gikenewe, nicyo cyihutirwa. Ikintu cyihutirwa no kurasa Evariste, that's urgent, birihutirwa. Kuko ugiye gutegereza indege za South Africa zishobora kuhaguruka zigakora assault ku Rwanda na Uganda. Urumva ziriya ndege South Africa na Congo bakoresha zirihuta cyane, kuko indege kugira ngo irase u Rwanda igomba guhera i Burundi, yajya gukata n'Ubugande bukaba bwarasiwemo, kuko ibihugu byacu ni bitoya, ntabwo ari nka Congo. So urumva rero Uganda nayo yagira assault, yaba affected, kandi kwa assault nka Uganda ntacyo bimubwiye, kubera ko Uganda irimo gukorana n'u Rwanda muri izi mission zose. So na Perezida Museveni wajyaga wicecekera ntavuge, uyu munsi yavuze ko bafata Bunya. Umuhungu wabisubiramo ati papa aravuze ngo bafate Bunya. So no kuvuga ngo ni ikibazo gikomeye cyane. Ubundi Perezida Evariste ikintu yagakoze yakarasha ubungubu, ntabwo ari ugutegereza. La situation au Burundi a pris une tournure grave et dangereuse, avec des inquiétudes croissantes quant au sort des dirigeants et de la souveraineté du pays. Depuis des semaines, des rumeurs circulent selon lesquelles le Rwanda voisin menace sérieusement le gouvernement du président Évariste Ndayishimiye. Ces rumeurs se sont intensifiées pour devenir une triste réalité, car des rapports indiquent que de hauts responsables militaires rwandais se réunissent activement pour finaliser des plans visant à évincer
Ndayishimiye du pouvoir. La communauté internationale observe les événements se dérouler dans l'une des régions les plus instables d'Afrique. Le leader controversé du Rwanda, Paul Kagame, est au centre de la crise. Des sources dans la région ont rapporté que Kagame souhaite renverser Ndayishimiye et son gouvernement CNDD-FDD, qui a toujours résisté à l'influence du Rwanda en Afrique de l'Est. Selon des sources militaires, les plans de Kagame visent à affaiblir le gouvernement burundais et à consolider la domination du Rwanda sur les régions centrales et orientales de l'Afrique. Malgré les obstacles, le peuple burundais est appelé à rester fort, positif et déterminé. Le message de Ndayishimiye et de son gouvernement est clair. Ils n'abandonneront pas sans se battre. La situation au Burundi continue d'évoluer et le monde retient son souffle. La menace d'une guerre, alimentée par des rivalités régionales, des interventions étrangères et des intérêts stratégiques, met le sort du Burundi et de toute la région des Grands Lacs sur le fil du rasoir. Le leadership du président Ndayishimiye suffira-t-il à contenir les forces combinées du Rwanda et de ses alliés, ou la région sombrera-t-elle dans un chaos et un conflit accru? Seul le temps nous le dira, mais une chose est sûre. Le Burundi se trouve à la croisée des chemins et son destin est en jeu.